Assalamualaikum, урматтуу достугун көрүүчүлөрү, урматтуу улак сүйүүчүлөр. Биз Ноокаттагы Кеңеш айыл өкмөтүгө Кызыл Аскер деген жерге келип калдык, достор. Кызыл Аскерде айыл өкмөттөр аралык чоң улак болуп атыптыр 5-5ке. Ошону сиздерге бу чыгарылышта тартып көрсөтүп берели, достор. Сиздер биздин видеону көрүп туруңуздар, видеолорду. Достор, тайгазанын үстүнө турабыз. 5-5 улагы кызык болот окшойт негизи, мен оюмча. Сиз кайерден келдиңиз? Шаңколдон, Арбун. Шаңкол, Арбун деген жерден келип. Көрүңүздөр, бул жерде негизи эме деп коет экен, жомон адыр деп коет экен. Буягы дагы адыр, бул жагы дагы адыр. А бул жагы болсо тоо экен. Салам алейкум ака, оюн тууралуу бир маалымат берип койсоңуз жакшы болот эди көрүүчүлөргө. Ноокат району боюнча айыл өкмөтү айылымыздын оюн башталды. Ноокаттан да чыксын. Азыр эми Ошо Кеңеш айыл өкмөтү бийигин баштап берди. Азыр 5-5ке кайсы айылдар ойнойт ошондо? Азыр бул жактан Кайрагач командасы келип атат, Исанов командасы, Кыргыз Ата командасы, Россия айыл өкмөтү, Кеңеш. Ошо 7 команда болот окшойт. 7 команда болот. Оюндун шарттары кандай болот эми? Оюндун шарттары ошо правила менен болот да. Правила менен. Эки группа болду. Группадан жеңип чыккандар 1-2 ойнойт. Болуп чыккандар 3-4 ойнойт. Мына достор, оюндагы акабыз айтты. Атыңыз ким ака сиздин? Атым Бакыт. Бакыт ака. Бакыт ака айтып берди. Оюндун шарттары кайсы айылдар ойнойт. Достор, көрүп турайлы. Сиздер биздин каналдан алыспай көрүп туруңуздар. Улак 5-5 улак кандай болот? Кандай болот? Аягынача көрүп туруңуздар. Бүгүн 10 ноябрь 2021 жыл. Достор, мына тайгазанды тартып өтөйүн. Тайгазанын наркы жакта дагы тайгазан бар экен. 2 тайгазан бар экен. Сиздерге оюн эми башталат экен. Мына улак башталганы жатат. Бул Кеңеш айыл экен. Кеңеш командасы. Көрүңүздөр, аттарды баа берип туруңуздар сиздер. Кеңеш айыл өкмөтү кандай ойнойт улакта? Баа берип. Азыр өкмөткөнө 1-2 бөлүнгөнбүз го. Мына оюнда аралашып диктатчы чыгарат ишеди барлар. Не дейсиз Мукамед, намаз? Жокторду дикта кылайлы. Кийин экинчи оюнга келгенде өзүбүздүн сотуна чыгып калат. Ана мен ол болсо чаппайт элем, мына жака өтөм дебеби. Мана алыш керек. Азыр мына биринчи командага шанс бар. Ана менен муну болсо бутана. Басты ушундай болуп калды. Калгандары бу жака кетип калды дагы. Ушул эмне кетти? Ушундай болуп калды. Кеңешти жибайды экен. Улар кеңештен айдай үргүлөдү. Жүргөндөр бирди чабат, экинчи чабат, ким каяка түшсө капы болбой чабат. Главное бирди. Силер дагы кеңештиңер, биз дагы кеңештик, арбышан болдук. Вообще бар жогу. Силер азыр бир эле команда коюп коет, наркта дагы көп адам бар кетти, наркта ойногон. Күчтүлөрдү алайын. Алла буйрук этсин. Кимдер көрүнбөй турат го. Азыр мындайлар айтайын, а? Ошолор бирге аракет кылып, анан экинчи дагы бирге мындай болот, не болот? Намаз болсун. Мен болот. Нурбек болсун. Мухаммед болсун. Ha?
Bağda bir millet var. Kim jengilgenine Aka qayra kaçtık balonlar geldi. tak değil mi? Yüz fırman giyiyor. Qayra kaçtık balonlar. Ulan oyunlar şimdi orada. İngilizce orada oluyor. Buna fakat olsun. Bekleyin size muhakkak Allah korusun. Allah merak etsin olsun. Rahmet olsun. Türkiye'de ayaklarında olsun. Sonra yaxşı, öncesinde yaxşı uyumlardan olsun. Büyük oyunumuzu dağın yaxşı böyle olsun alıp katılma desene yürüyüp Şu ama yemin Allah razı olsun devlet kıldınız. Allah razı olsun. Rahmet eylesin. Vakti ya dağı. Şu bohtaki Ümit etmeyle karasam Kengeş Ali'de bir an forma kılıp verdi. O da Ümit namaz kıyama ettim. İki tane de bolup aslında. Allah için oldu. Emir dua kılan hemen. O mu ne? Sağ salamat oyun öyle. Unutmak kolay. Unutmak kolay. Kuştursa uçsun. Kuştur olsa uçarsınlar. Kuştur Oo. olsa. Tam beri bir dönem. Çırılda var ha? Çırılda var. Bizim oyun bol otar. Şu yılı unutmak bolu bu şu. Cakşalı iyilik gece teverdiler. Aksakallar ruhkular. Aksakal ruhsanan cakşalar. Sizlere aksakal bu olsa. Ya Alman'da da çok uçaktı be. Hiç de bilmemesi. Alman'da da unutmaktı. Namaz okuydu ha. Yavetke çıkayla Allah kavursun. Hazır na ikinci komanda görak yaşlar. Dünya degende şarşar tura kalayla. Sucanı ne bırak? Az bizde de mi? O ilk o. Biz öttürüyoruz. Bak sakladı karıştırılıp tutar bu. Ona akıl öğretmem hem yak tutturuyorum bile. Yani Almanla çaptırıyor şarşar karma böyle. Tamam de. Ova. Yemezse 5 bin kullanıyor. az Бұлайге достор, улақ башталғаны жатат. Азыр қайсы командалар беттешке шығады. Көрөбүз, алдыдан да сұрап өтөбүз. Бақыт Байкеден, Бақыт Акеден эки теке улақ алып келиптир. Достор, ойынның башталышында Құран окулуп жатат. Az bitkengeç bir mühendisan. Kızılatadan suca böyle. Кеңеш менен Исанов ойнап өткен достор, биринчи оюнда, биринчи таймда. Сиздер көрүп туруңуздар, убактарды. Бизе алдыда окшойт мен оюмча. Неге? Исанов менен Кеңеш айыл өкмөтү өткөн. Oyuncular ne kötü ağlar? Ага достор, Арбун менен Келечек командасы oyunu başladı. Ага Кеңеш бiri менен Исанов айыл өкмөт ойноп атат экен достор. Biraz адашуулар болуп атат. Кечирим сурайбыз. Ага. Çıkıp gitti. Кеңеш айылы Исанов айыл өкмөт экен достор.
Aynen sen. Neşitler. Yine kaçan başlasana. Juldu uzağa çıktı. Zağa çıkıp ketdi. Doğru bilsem kayıt operasyon. Kengesh Şahil Hökümeti. Kengesh komandasi. Ketdi dostlar, mana ke. Acına olsam acına hey. Acı. Yok bir acına olsa oğlum. Mana ke dostlar, Kengesh komandasi 0-1 esebinde 1 ochko utdi dostlar. Ketdi mana ke Kengesh komandasi. Ekesi turib qoldi tayqazonga. Ondan kaldılar. Sonradan çıkış nasıl? Isanov komandasida ketdi dostlar, teke. Zağa chiqib ketdi. Tur Kengesh komandasi. Tushib ketdi. Teke bo'ldi. Mana ke dostlar. Gayrı. Mana ke dostlar, эки at талашып жаткан учуру mana ke Кашка. Исминен. Oltup ketdi. Kengesh komandasi ko'tardi. Mana ke dostlar, tortib atgan uchur hozir Kengesh komandasi Isanov komandasi aldı. Out bo'lib ketdi. Mana ke dostlar, 10 minutdan bo'layotgan bu o'yin.
Kengeş komandası. İsanov komandası. Talashıp atkan uçurum. Dostlar mana ko'ringizlar ketdi. Out. Dostlar время болуп калыптыр. Mana dostlar bir esebinde İsanov menен Kengeş komandası oynaştı. Ben sizlerge ikinci tayımды başlayayım dostlar. İkinci çıkarılışta göre alasızlar.